अरोइबा पाउ थमजरी मयाई काबा निसा सिजिनबा मियोई अमा फारगा वारक वातेम सथबदा लैखिद्रे मियाम हौरक्तुना वारक वातेम यावरुबा मियोई मरिगी युम थुगाइख्रे अमदी KSO ना कौखिबा पुंग कुनमरिगी बन्ना चिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा चाउना कायबा पीख्रे मफम कयादा पुलिस का मुकनरे खुरुमजरी टाइम्स ऑफ मणिपुर नुंथिल पाउमिंग ताबिरिबा पुनमकपु अरुणबला तराम नोक्सरी हौजिक फाउबगी मरुइबा पाउसिंग मियामदा संदोकना पिजरी ड्रग चाबनी हाइबा मियोई अमा एंटी ड्रग जॉइंट कमिटी खोमिडो कायरंगी वॉलंटियर्स सिंगना फारगा वारक वातेम तौननबा फुबदा लैखिद्रे थौदोक अदुदा चेनबा मियोई तरेट इम्फाल ईस्ट पुलिस स्टेशन फाख्रे खोइसाउनरबा मियोई कयाना कमिटी मेंबर मरीगी मयुम थुगाइख्रे पुलिस का खोंजंग संगसिलक्पा मियोई सिंगा अकनबा मोंगदा मुनख्रे इरांग लाक्सिनबा होनबदा टियर गैस सेल कया काफ्रे थौदोक असिगी मतांगदा पुलिस तगी फंगबा पावगे मतुंग इन्ना थौदोक असि ngarang amadi ngasigi lonaba ahingda thokibani थौदोक अदुदा लैखिद्रबा मियोई अदुगी ममिंग MD Halim chahi humphugani thoi apokpa लैखिद्रबा MD Abdul Kawi kairang khomidok mamangdagini hairiba मियोई असि ngarang numidang wairam drug ka konana kairang पया ग्राउंड मनाक्तगी एंटी ड्रग जॉइंट कमिटी की वॉलंटियर सिंगना फाखी महाकु फारबा तुंगदा वारक वातेम तौरबा तुंगदा हाइंगांग PIC तमना लाइकननबा पुखलकपदा लंबीदा लैखिदबनी हाइरी थौदोक अदुगा मरी लैनना पुलिसना फागलबा मियोई सिंग अदुदी MD अचौ सही निम्फुगो हुमदोय अपोकपा MD तोंबा कायरंग अवांग लैकाई वाहिसुद्दीन सहा सही कुंट्रा अपोकपा MD जलाल कायरंग लिताल मखोंग MD इबोसना सही कुंट्रा गमंगा अपोकपा MD मसामुद्दीन कायरंग मयाई लैकाई MD तारिक सही कुनगतरेट अपोकपा MD अनवर कायरंग अवांग लैकाई MD इबुंगो सही कुनगतरेट अपोकपा लैखिद्रबा MD अब्दुल्ला कायरंग सिंगयांग MD बंदा सही कुनगमंगा अपोकपा लैखिद्रबा मोहम्मद रहीमुद्दीन खोमिदोक जामा मस्जिद मनेंग अमदी MD तकबी सहा सही कुन अपोकपा मोहम्मद खोमिदोक मस्जिद मनिंग लैकाईदगिनी हाइरी MD Halim लैखिद्रे हाइबा पाउ हेक फंगबगा लैकाईगी खोइसाउनरबा मियामना हौरक्तुना एंटी ड्रग जॉइंट कमिटी खोमिदोक कायरंगी वॉलंटियर ओइबा MD मगुन MD बंदा MD इवोल अमदी MD इबोसनागी मयुम तमना थोमजिलक्तुना युमगी पोचै कया अमांग अतात थोकहनखिबनी मयामगी इहौदा मयामगी सिंथोकदा हाइजबदा पंगांगांगा पता है तो वा लौरगा हेता की थबु आई मुंग मुंग से मोय थोगा यु जंग हाइबा हेता सना लुपा खंगदा अले खंगदे मोय पैसा लंग सा सु लैबा यावी आई मुंग सिदा नोइन तक्तन मोय पुखिबनी सना सु आई मोहरा हुम मरी थमजबनी लुपा सु लाग अनि गुमा हुम गुमाई थमजबनी इसा सिंगसी आई थबु की तोलोपगी लाकपा हैना आई हिंगोल योनकी लौ लौ योनकी अरे पैसा खर लियन मग थमबनी अरे पैसा दु मोय पुजत खरे सकता पुलिस की माइकईदगिसु इरांग अदुबु कंट्रोल तौननबा टियर गैस सेल कया अमा काफकी अदुमकपु नाकल अनिमक्ता थोइदोकपा अशोक अपन थोखिबगी पाउदी लैते मखा ताना पामदबा थौदोक सिंग थोक्तनबा इम्फाल ईस्ट अमदी वेस्ट की कमांडो सिंग सेंसिटिव ओइबा मफम सिंगदा डिप्लॉय तौदुना थमली सही असिगी अप्रैल कुनमंगादा अहिंग नोंयाइदा सुगनुदा लैबा सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल मई थारंबगी थौदोका मरी लैनना KSO गुनप्ली ब्लॉक की मियोई तराबु पुलिसना फाजिन खरबा मतुंगदा ngasi फाउबा जेलदा थमजिलिबा अदु कंडीशन अमता यावदना थादोकदबनी हाइबगी दाबी तौदुना KSO ना होखिबा अहिंग नोंयाइदगी मणिपुरगी मफम पुंबदा कौखिबा पुंग कुनमरिगी जनरल स्ट्राइक ना सिंगी डिस्ट्रिक्ट सिंगदा चाउना कायबा पिख्रे खोंजंग असिगी सरुक अमा ओइना बन असिबु KSO मोरे ब्लॉक ना ngasi मोरे टाउन मनुंगदा लैरिबा कैथेल लुकमाई पांडित सिंह दुकान होटल गवर्नमेंट ऑफिस सिंह याउना नेशनल हाईवे इम्फाल मोरे लंबीगी मफम सिंगदा जनरल स्ट्राइक असिगी खोंजंग सिंह संगसिनख्रे अयुक अंगनबदगी संगसिलखिबा जनरल स्ट्राइक खोंजंग असिना मोरे टाउन मनुंगदा मखल अमतगी गाड़ी सिंह सेनखिद्रे बैंक सिंह थोंग लोनखी अदुम ओइनमक युमथंग नरिबा म्यांमार नमफालोंग कैथेल महौसागुम हांगदुना पोचै लैबा सथोक ससिन तौखी अमदी जनरल स्ट्राइक असिना स्कूल सिंह कोनसिनद्रबसु गाड़ी चटपा यादबना महिरोय कया अमदी ममा मपा सिंह यावना मखोंगना स्कूल तमना थिनखी ngasiगी बन मनुंगदा लंबीदा लाकपा सिक्योरिटी गाड़ी सिंगा अथिंगबा पिखिबगा लोइनना ngaiहak ningdai संगदानबगी
खरा थोकी हौजिक फावदा पामदब थौदोकसिंग थोकपगी पाव लेट्री अदुम ओइनमक बन असिना खुदकी इमरजेंसी यावना अतै अतोपा धर्मगा मरी लेनब सिंगदी कोनसिनखिदे KSO na kaukiba pung kunmaringi kaukiba general strike na Imphal Dimapur National Highway khuntak lansi baga chaf manaki mahusagi punsida chauna akaiba piki ban manungda ngasi Senapati Bazar maya da laiba taphau village ta KSO gi president Thangmilen Kipgenga Paumi Singa unaba amada fajin kiba Thongmi Sing mioi bagi minungsiga loinana pung kunmarigi manungda thadokrabadi masidagi henba makhal makha kayagi khongjang sangsilakani हाइदुना मसिना पालिबा लेंगाकना तुमिना लेसिनफम थोकते हाइबा वाफम क्यामसु फोंदोरखि close down the highway so that we the government listens to us and immediately and unconditionally they release our members of KSO Gunpi block who have been detained beyond what is necessary, and if they are not released unconditionally, this sort of sustained agitation will continue until our demands are met. बन असिना मरम ओइरगा दिमापुरदगी इम्फाल तमना लाखिबा पैसेंजर सिंग इम्फाल तमना खोंगना हनरखि अमदी पैसेंजर सिंगना माइके पैसेंजर सिंगी माइकेदगी पेंदब कयामसु फोंदोंना रखि पुंग बारो बाउ बनने हाइबिरे अदुगी अखोय खोंगना लाक्ता जादबना कनागुमा ना यक्सु यावरी कनागुमा थाबना सकदबसु यावरी अदो खोंगना मतेंग ते खरा हाइगलसे ना खोय हाइगलकपुन कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की थौमी सिंह फाजन की पुंग कुनमरी की जनरल स्ट्राइक लाथोखिबदगी महौसा की पुंसीदा चावना अकाइब पीरी हौजिक अखोयना लेरिबा मफम असी कांगपोक्पी बाजार अखोयगी नेशनल हाईवे इम्फाल दिमापुर की लंबीदनी मफम असीदा अखोयगी थोखनिंगदब थौदो थोकदनबा अखोयगी पुलिस की माइकैदगी कन्ना ngak सेली नाकल अमरोमदा ngasi mahoksaगुमना अखोयगी पोफम फंबा दुकान चिंगबा कया अमदि लोइना लोनदुना लेरी तौबदबु अखोयगी अना लायंग मै लेनबा फार्मेसीना चिंगबदि अदुमक हांगली तंगाई फदना अना लायंग मै लेनबा अमदि एयरपोर्ट तमना लाकपा मियोसिंगी ओइनदि ngasimak adum achat awongda adumak athingba leitri lamdam asi ban amadi blockade lehendaba lamdam ohengani hairi तौबदबु ngasi di KSO na pung kunmari gi manungda फाजन giba thौमी सिंह थादोरक्तरबदी अचौबा अहेनबा खोंजन कया चंगजलगनी हाइबा वाफम फाउंडोरगली हिरामसिगी मातांगदा मखाताना चीफ मिनिस्टर अखोयगी लैंगाकना हाइरिबा KSO की थौमी सिंह थादोरकदोरिब्रा नत्रगना KSO ना हाइरिबा पुंकुन मरिगी मनुंगसिदा अखोयगी थौमी सिंह थादोरक्तरगदी हेना अकनबा खोंजन चंगजलगनी हाइबा वाफम असि लाकदोरिबा पुंकुन मरिगी मतुंगदा खंगलगनी कैमरा पर्सन ओजित कलोनेना पाउरम जरीबा वीडियो जर्नलिस्ट बिसोरजित टाइम्स ऑफ मणिपुर कांगपोक्पी बाजार हौजिक पावगे मरकथा नातेन ब्रेक अमतंग लौजरी इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी सिंगी मरकता अमा ओइरिबा असम डाउनटाउन यूनिवर्सिटी गुवाहाटी द इंजीनियरिंग मैनेजमेंट नर्सिंग फार्मेसी होटल मैनेजमेंट पैरामेडिकल द मिंग चनबिनिंग बसिंगना सेटफुल ओइड्रिंगैदा ngasimak lakpiduna ming chanbiyu admission office assam downtown university babupara bosemlerak imphal admission open लागिबा सेशन 2019-20 की क्लास 11 साइंस मिंग चन्नबगिदमक इंटरनेशनल मॉडर्नाइज्ड एकेडमी इमा नोमैबुंग पुराना राजबाड़ी द एडमिशन फॉर्म थाजरे ममांग द सब्जेक्ट टॉपर्स सिंह पुथोपंग नमख्रबा काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर द एफिलिएट तौबा स्कूल नि डायरेक्ट एडमिशन की खुदोंग चाबा पिजरी खरसोनबा महिरोय सिंह फावबा स्कूल सिद संगलपदगी अवांगबा थाकता पास तौहनबा ngamliba स्कूल नि इंटरनेशनल मॉडर्नाइज्ड एकेडमी इमा को एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल असिना अहान बलाखोद खुदोंग चाबा पिजरी अकगनबा सिक खरखक्तनी हेन अकुपा मरोल की दमक तानबियू 7005924656 बाउक सेंचुरीबा मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल मॉडर्नाइज्ड एकेडमी इमा नोमैबुंग पुराना राजबाड़ी नियर कुसुम ऑयल पंप मणिपुर की अहानबा 24/7 कैब सर्विस ओरिबा लमजिंगबा कैब सर्विस ना मियांग सेवा दा लेजरी अपाम्बा सर्विस खनबियो इकोनॉमिक रेट ₹15 per kilometer स्टैंडर्ड रेट ₹25 per kilometer लग्जरी रेट ₹55 per kilometer with base fare of ₹40 मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट सिंगी मरुओइना सेनापति उखरुल चुरचानपुर काकचिंग मोरे चांदेल चिंगबा सिंह चटनबगिसु अताबा ममलदा बुक तौबिबा यारगनी मणिपुर की मपान की लमसिंग हाइबदी गुवाहाटी सिलोंग दिमापुर सिलचर न चिंगबा सिंह चटनबगिसु बुक तौबियु लोइनना लुहोंगबा
amadi atopa thabak thorom ki damak tasu akhanaba discount pizari hena kupa marol ki damak contact tawbiyu aikhoi gi contact number 1800102795 natraga 8794613154 aikhoi gi website www.lamjingbacafe.com Mahai Manipur da ahan moina UPSC MPSC na loba IAS IPS amadi MCS na chingba exam singi preparation khakta da yumpham moiba amadi hiram asida khang heraba oza sing khakta na lamjing lamtakpa institute ni Mahai gi faculty sing asi UPSC exam gi experience leiraba masa gi subject ta mapung phana qualified oiraba oza sing ni Manipur dagi IAS, IPS amadi MCS na singba services ta mai pakpa candidate sing puthokpa haibasina mahai gi pandamni mahai na exam asiga mari leina ba course khudingma quality leina affordable oiba fees ta fangali hotna janingba thawai yaujaba mahiroi singidamak makhal kaya gi scholarship ki tengmangsu piri lengsin biraksi mahai Civil Services Institute Kwakatel Bazaar Nauka Hearing Aid Center Kumja lising ama chawpat marifom doi ki hong chai kuntramanga hena Northeast India ahan hearing aid clinic mo ne lereklaba Nauka gi Imphal Center ma hangjare TV am de phone gi konjel loinana nil khongum fam na tabang am da bi awaba mayok na di na al koding mag wabi rugano Nauka Hearing Aid Clinic tanga simak lengsin direktuna completely invisible water resistant am de rechargeable oraba digital hearing aid hapiu tabang am gi pangal wala badom gi khangna chana ba single power si tambio ai khoi gi leifam di Nagamapal Main Road Phogoi Sangmam Lekai near Community Hall mobile number na 6000954159 Break matungda makhataba pau pizari Kashmir dagi Kanyakumari fauba chaurakna kilometer lising mariga changa sangna cycle thoraga chatkadaba lamdam sigi cyclist film Roshanda Kevin PD Minister Karam Syamna lupa lising yankhai gi mateng pikre ngasi sanjan thongda laiba minister asigi quarter da pangthokpa chamba thoram amada Minister Karam Syamna mahaki maikei dagi angamba sanfam sinabaga loinana mai pa na chananaba amadi miyam da nikthina paujel pinanaba yaifa paujel su pikhe thagnanaba isingi matangda miyam da pak sanna khanghanaba paujel puduna chatkadaba khongchat adugi matangda Minister Syamna Roshan mamangda khongchat mari mai pak na chatkre Imphal dagi Delhi Imphal dagi Kolkata Sarda University dagi Imphal amadi Delhi dagi Jammu fauba tongan ba paujel sing puduna miyamda awareness kyasu pikre thagnanaba isingi matangda kilometer lising mari ge chamnga rong cycle thoduna mafam khuding changduna miyamda paujel pigadaba khongchat asi state asigi yamna sokthok saningai ni mahaki thona wakhalon asi aikhoina pukning thogatpham thoi Roshan na honajariba asida kanagumba kharana social media da lana uba yaba maongda ibiba asi afaban nate tungidamak aikhoina saugatkadabani haiki magi performance mana torupa activities sida as a minister consumer affairs aingak patayawa minister moina the afaba mathona laiba thabak torupa singsi Manipur jati gi kunai sigi waina hiram khuding makta punin thogat pa si aigi main objective ni ado yam laibak thiba haiba tai akoi Manipur gi narol sing social media da kai da ubakanda tawriba thabak tu encourage tawdaba manba yamna laibak masa ta da wa kaya haidana kholakna thagat pa ubakanda Manipur gi haureiba tungni naharol singna kunai si karomda lahan gadori binu moigi wakalon ji khangba kanda yamna sentimental oiba nungaitaba phauba hadi furit masama yolaga magi expenditure taunana bo hona bodo da paisa tan boina uhanba kilometer lising mari changwa thahum changna cycle thauba gi magi spirit thauna do di ubidaba summa singchi tawbiganu laibak kanagumba isa inaw singna akoi encourage tawsi puning thogat bi hainabal laisi akoi mindset change tawsi
Cyclist Philem Rohanna haikibada mamangi khongsa singdasu Minister Karam Siamna pukningi oiva thauna kyasu piki loinana angamba mateng kyasu pangdona lakli mamangi khongsa singda miyamna lan ukiba phajana haibidaba kayasu laiki adubu miyamda piningliba khongset adu mai pangnanaba adum pangthoki handaki khongset asina mipum khudingmakta thaknanaba isingi matangda paksana khanghananaba paujel puba khongsetni masida miyamna saugatpiu amade pukning thauna hapiu haiki Hamjaning base khoi meitai singda demotivating culture je to oga even khoi lam ge to pa mi singna di ronang to si am phaina suyam kana India pummana handak acclaim to bi dana ai Pulwama attack ta yam achauba keno phangdana observance phangdana tawra kan sida akhoi masem gi oiba email jina smain sum asoiba thinaraga tobagi culture je tang to aninge Angang sing yauna miyamna yamna pamna sanariba mimi asida monosodium glutamate yaubana tha tarani thoigi makhada leiba angang sing saba yade haiba tharabasu kananasu hanna yengde haina food safety Imphal East ki designated officer T Bojendro khaba maiteina phongdokre wafamasi state food safety authority na sinduna lamfelda leiba medical directorate ki board holda ahanba oina pangthokpa World Food Safety Day thoramda haikibani thoramaduda health services ki director Dr K Razo amadi additional director Dr Sasi Kumar mangangna thoramapu oina sarugyaki State Food Safety Authority ki official sing food safety officer amadi directorate ki staff kyasu sarugyaki T Bojendro khaba maiteina makha taraduna aikoina nong hek ngalakpadagi numidang fawba chariba thagliba sinja kaya asi kari kari yauribage haibasi kanamatna khangde Bharat the Food Safety Act 2006 lakpadagi ngasidi sinjakta poyan jansinbagi mathakta akanba mieng sangduna lakli aikoina numit khudingi sanariba chengdagi horaga mana maseng thaknanaba ising bottle sabagi chang hengalakliba kwa talaf yauna makhal makha kaya asi ngasidi haksang da sokpa yaba kaya yauri haibadi khangba matam oire amaromda mimi singju haina mayamna yamna hauna chanariba mimi asi da yauriba sing asi khangjinba yamna tangai fade haiki Ori besai manga tarasi di dai koine toin taba posak male madudi karino sing the urea yali. Now this is a sample of rice that contains urea. Urea yo bucing ni basi ina mayam da putuk chani. Urea karigi yali. Mayam ni ina kombina basi ai ko. Urea haiba posak sia mayam ni ina kangi masi nitrogen. High nitrogen high possession normal atmospheric temperature data seeing the boras data urea se khara haptul laga mix to ga thamgiba matam data seeing the saruche matam khari matum da nothore a polyester a chokthore a urea haptun ba magnesium silicate haptun ba china ai khoi kari mangi hasang di kari tongi Sini wafamji. Thoramaduda Chief Guest Oikiba Health Services ki Director Dr K Rajwana haikibada malemgi oina June gi taret asi World Food Safety Day haina palan taunanaba World Health Organization na lauthokpagi matung inna palan asi pangthokpani aikhoi mioibana numit khuding gi sanariba sinjak asida kari chemical yauribage haiba khangdabana yamna sectionba mathau tai hojikti achamba oina chananaba honabiu thau thum amadi chini ka hena sabiroidabani haiki expiry date se oirabra manufacture date se karam kan sagibno adagi masi karam kan loigadam no masi afaba pola phota pola haibase ekoi yam munna yengaga ekoi chaba thakba dakar oi maram aduna ekoi praja khudimangda health consciousness leina koi chaba thakba sidaida ekoi yam yengdna yam section na chaba thakba tausi haibase simtang ain thamjaningi masi har gai praja singda awareness ji people loina P3B da leriba Manipur da leriba praja khudimak se koi chaba thakpa si da section na yakoi gi yengaga chasi khoi gi khudamoin harbada thum yamna sadaba sugar yam sadaba thau yamna sadaba masina khoi haksang ji phanabi masam su
नुमिनिनी चुपना तांग मंगा अमदी तरुकता चथखिवा कुम अमगे अहानबा लौ लिंगबगी कुमहै सिमाई पाउसेट इंग्लिशिंग अनि तरागा मापन की थौरम माउ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनुंग चेन्ना लैबा सरानामई काइखो विलेज की लोकल ग्राउंड सरानामई यूनियन अमदी पाउसेट कमिटी न सिंधुना पांगथोखरे कुमहै अदुगी मपुंग ओइबा थौरम ओइना लौदा खुंजा सिंगना nga फाबा इसै नोंमाई अमदी खुल खुलगी पिबा सिंगना मुकना सांगदमनखे कुमहै अदुगी हौदोकपगी थौरमदा चीफ गेस्ट ओइना सरुग्याकिबा एडवाइजर रूरल डेवलपमेंट नागालैंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड की डॉक्टर निकी सैले निकी क्यूरेना हाई ngasi मिरोल ना लाइवैख्रबा अहल सिंगना थंबिरंबा नाट की चटना कांगलोन सिंग असि ngasi फौबा काहेंदना ngak सेंदुना थमलंबा असि अदुकी मतिक पुकनिंगदा नुंगाइजबा पोक्सै अमदी असिगुंबा कुमहै असि हेना पाकसाउना पांगथोकपा यामना तंगाइफदे हाइबा वाफम कया फोंदोकी We must not forget, like I said, our tradition, and we must not forget, see, especially today, like I said, in Kohima we had a program. God was so good to us. He has given us a beautiful weather today. Don't pray asking God to let your team win. That is selfishness. Ask God to help both the teams to play and display a beautiful game so that people will enjoy and may the better team win. I think that is what our prayer should be. नाकलमरोमदा सरानामई काइखो विलेज की सेक्रेटरी विल्सल बेमैना हाई कुम अमा हौरकपदा खुंजा सिंगना अमत ओइना लौ लिंगबासिना कुम अदुगी महै मरोंग हेना पोथोक पुथोकपा ngamgani haina ngalingai matamda ahal singna thajaba thamlamba adugi tung injaraga ngasisu lep laitana pangthorokpagum ngasisu pangthokjaribani kumhai asida manipur khakta natana naknaba state nagaland gi su khunja kaya laktuna sarugyari kumhai asina thangnaba khulsing asi nungsi chana na himinaba ngamgani haiba achetpa thajaba su thamjari haiba wafam kaya amsu phongdokhi. I've been celebrating this festival from long decades ago. So many people comes together and enjoy the festivals. We know each other due to this very festival, and like because of this festival we popularize. And then there is a big festival called wrestling, and in this very wrestling many of our relatives like neighborhood villagers, some from Nagaland, they used to come and celebrate with the events. लमदम असिगी ngami singi nungaiba pau ama oina ulauda laiba Pandit Dindayal Upadhyay Institute of Agricultural Science na lamdam asida phangba masak mathum sizinaraga puthokpa nga machinjak makhal ani floating fish feed amadi sinking fish feed puthoktuna miyamda phanghanba hokre Bishnupur district ki ulauda laiba institute asigi conference hall da pangthokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokladuna institute asigi chairman hanagi union minister TS Saubana Institute asina lamdam asida lairiba mahiroi singda agriculture amadi allied science ki subject singda postgraduate fauba tamlaba matungda PhD tawbagi khudong chaba pibadan natna agriculture gi tongan ba hiram singda training su fangali haike Pandit Dayal Upadhyay ulauda paikhatchariba agriculture gi and allied shira khare hena pung changcham se lengwiri singna vyapar gi thongda electronic media ki thong khara haibi ba changi aikhoi gi di tampaksina agriculture chingdana horticulture ani asi amna sidana khoi economy si phangadabani na masigi macha khara langkhapara khardang oigadra haidana aikhoi hodokchabani paugi mifam aduda wangladuna institute adugi director Dr. R.K. Imotombana MU da Agricultural Science ki tampham laitaba amadi Central Agricultural University Iroisembada tambagi khudong chaba leirambasu state nomidi ki masing yamdabana lamdam asida Agricultural Science tamningba mahiroi singna thengnoriba khudong chadaba adu kharata oirabasu koknanabagi pandamda institute asi ingsok lising ani ga tara tareta linkhat kibani loinana institute asina class 10 loiraba matungda physics chemistry amadi biology ga loinana intermediate agriculture tamnanabagi khudong basu piri haike Iroisembada lairiba agriculture university da hangdaba postgraduate tamningba subject mayam ama aikoigi sida hangi aduna aikoi sida agriculture MSc agriculture da subject taraga manga postgraduate tambagi aikoi affiliation phangdana hangi loina na aikoigi home science kauramba hojingna di community science kauraba adugumba subject tugi su akoina subject manga postgraduate tongnana ba aikoigi sida khudong chaba leire
Paugi mifam adugi mangoinana chairman TA Saubana lusingduna institute asigi campus ta laiba fish feed production center vermi composing piggery pisciculture amadi tongan ba production center gi mafam seng koina satuna yengsinki Maman opung mama. Sida koina finish product ne telet ni Paugi merthan athen ba break amatanga laujari प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY की मखादा टेलरिंग एम्ब्रॉयडरी हैंडलूम वीविंग डाइंग वापिंग टेक्सटाइल डिजाइनर सिंह फ्री ट्रेनिंग पांगथोक सगदौरी ट्रेनिंग सिंगसी याविंग बसिंगना KB Philanthropy 5 की वेबसाइट www.kbphilanthropy.org रजिस्टर तौबियु अकोपा मरोल की दमक कॉल तौबियु 0385242741 नत्रगा 8118936684 नत्रगा 8794276615 हेलो हेलो पाखोंग अमा चलके चलो ने चही अमगी प्लान तौगे हारदी ओ फौ पाम्बी थाबियो ओके चही तरागी प्लान तौगे हारदी उ पाम्बी थाबियो चही चामगी प्लान दी इचाबू अफब स्कूल दम हई तमहनबियो इचा काइना अफब स्कूल हाइदी लनाई कोचिंग तोबगी अवाब लेहंदबा स्कूल दुदा दुम चांग नाइना कोचिंग तोहनबा मामा मपागा चा मनना वारक वातेमबिबा जिम एरोबिक डांस फुटबॉल थांगता ममांग द 12 एग्जाम की टॉपर सु पुथोखरबा ख्वाइदगी चौबा नानबा ख्वाइदगी फब स्कूल लास्ट पाखों करी स्कूल नो स्लोपलैंड पब्लिक स्कूल खोंगजोम चुमबरा चुम्मे यम खंगिको Yes, only Slopeland Public School, Khongjom. Vigyo Institute of Management and Information Technology affiliated to Manipur University, Kanchipur. BBA amadi BCA gi oina chahi ahumgi dual certification courses 2019-20 gi damak admission hauzare. Coursing asi tambada DCA Triple CA amadi Tele ki short term course ama lemna tambagi khudong chabasu pizari. BBA amadi BCA gi oina lakliba July thadagi class hauzaragani. Adai khudong chabasing di state of art infrastructure, well furnished and equipped classrooms, qualified and well experienced faculties, visiting faculty from industry and academia, placement cell, computer lab with internet facilities, library, canteen, conference halls and playground. Akaknaba seat masingni amadi hostel gi facility su pizari. Prospectors amadi form gi damak lengsin birau Vimit Sangai Prau FCI Road opposite MSPDCL office Imphal West. Akupa marol gi damak contact tobirau 700-561-3687 natraga 700-5845-205. Ekoi gi website www.vimitimphal.com. Email vimitinfal@gmail.com. Langsin Biraksi Yaisna pre-on cars. Government ki registration fanglaba amasong ningthina certified tauraba makhal machugi four-wheeler sing phongbigani. Yengbisi adom ki apamba gari adom su line car tongba yaragani. Gari ga mamalga chanana phongbigani. Yaisna pre-on cars sangangai opposite to airport. Mobile number 8259054531.
ब्रेक की मतुंगदा मैम अमुक हना तराम नौकसरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की सेलोई लंगमाई सिंगदा लाइनिंग थौ सनामही थौगोल कांगलुपना सेंगोलकपा लाइनिंग थौ सनामही कियोंगी संगलेन हयेंग संकादुना लैबाक मियामदा सिनगनी हिरम असिदा टॉम टीवी की अखनबा पाउदममा Kangleipak na ngasi laikha tariba si achoba furupki lining lichatna adungai landara khibanani maihorol dagi leijaraklaba sanamahi lining amuk hanjindriba makhai aikhoi mimanaba ngamkhiroi haina ahal singna haibirami mangluraba aikhoi gi lining lichat inat irolda amuk hanjin hanabagi ihau asi khongjel yangsil handuna aikhoi gi asengba saktam ngakna thamnanabagi wakhallonda lining thau sanamahi kiyong asi saba haukhibani Impal dagi Khurai Tinsit Rota Jatlaga Laiba Nongpok Sanjembongi Mamangda Laiba Seloi Langmai Singda Kilometer Anirom Kakalaga Laiba Ekar Ani Park Sauba Mafam Asida Lining Thau Sanamahi Kiyong April Gi Mari Ingsok Lisingani Gataru Kalen Gitaret Nipanba Sagol Sen Numitagi Saba Hoki Kiyong Asigi Awang Bana Fit Humdraga Taretni Marak Mayungna Fit Maripu Park Sawi Kiyong asi mathol taret loli hauzik phawda kiyong asi sabada lining thau sanam hi gidamak tengbang birakpa senfam singnani Laisangbu Aribalonda Kiyong Haina Hainarami, Sanamahi lining da Tawai Yauzab Singna Pulaga lining Tau, Sanamahi Taugal Kangluf Haina, Ing Sok Lisingamaga Chamapan Humdraga Humdoida Semki, Loop Asina, Tenkang Kayada Awa Anakaya Tengnaduna, lining Tau Sanamahi Kiyong Amasaduna, Miamda Maning Tamna lining Ningzaba Yananaba Honarapadagi Mahinani. Mafam masida lining laisol khakta natana nat ki oiba jagoi isai thangta sagol kangzaina singbasing tamnanaba malem gi thakta taibang mahikol ama lingbagi pandamda Foundation for University of Sanamahi Culture Haiba Trust amasu semgat kre lining thau Sanamahi gi sakpal Kiyong gi mamang thongda changlaga kiyong manungda laiba achouba ka amagi manungda famba langani hairiba ka asigi makhada lairiba ka dana sanamahi bu sakpal oina latna dringai mamangda lairamba sanamahi gi maong aduda khufam yagani Lai Kuramba Lakpasingi Awa Pothapam Oinanaba Kiyong asi Yogadaba meter chama walingaida mithung sang amasu lairi Ngamjaba kanana sigumba mithung sang natraga atopa miyamgi khudong chananaba semgat sagatpada tengbang biba kachanabagi khudong chabasu pibiri Kiyong asi saba hobadagina hayeng June gi tang nipanda sangkava faubada punna sahi tara humdoiga tha aniga numit taraga nithoini sangsinkhre sangkava numita kanglei pakta lairiba kanglei sa singna lengbiraktuna saruk yabinaba lining thau sanamhi thogol kanglupna pauze lakli Malemda lairiba lining ataiga sanamahi lininga Torot Khandanaduna Satmin Nanabagi Wakhalonda Taibang Panda Lairiba Miyoi Khudingmakna Liningi Khetnaba Thamdana Lining Thau Sanamahi Kiyongda Thaunizabagi Khudong Chabasu Pigadauri Imphal East District ki Seloi Langmai Ching Miana Nomai Ching Haina su khangnaba mafam aduda leiba Kangleipakta lairiba Sanamahi lining chatpasingi yamna maruoiba mafam ama oiriba Lain thau sanamahi kiyong ni. Lain thau sanamahi kiyong chahi kaya changna leibak miyam dagi yumthong khuding dagi taret senja khaijin naraga sarakpa ngasi di pungloi loireduna hayeng June nipan leibak miyam da khusin nagadawri. Lain thau sanamahi kiyong ngasi lining laison khaktagi natana sanamahi culture amadi sanamahi religion gi matangda nainafam oiba adugba university amasu oirakadawri. Sanamahi kiyong ngasi lining laison khakta natana mapandagi lakpa
मियाम सिंगी लम कोइब सिंगी पुनिंग चिंसिनिंगाई ओइबा मफम अमसु सुंगसोइ सोइदन ओइरकदौरी कैमरा पर्सन अजित मंगसा तापम गन लोइना पाउदम जरिबा आई किशोर चंद्र वांगखेमचा टॉम टीवी न्यूज़ सेलोई लंगमाइसिंग Salai Holding Private Limited की चेयरमैन नारेंगबम समरजित ना लुचिंग टीम अमना मियाम खंगबीदना लैरंबा एंटरप्रेन्योर कया ngasi उनखरे लमदम असिगी मियाम ना उबीदना लैरंबा एंटरप्रेन्योर सिंग असिगी अपुनबा क्लब अमा सेमदुना सलाइगा मखाताना चटमिनदुना हेना चौखटपा एंटरप्रेन्योर ओहेननबा होटनरगनी हाइना नारेंगबम समरजितना फोंगदोखरे मसक खंगदबा खुलाई पाइबसिंगना नागालैंड की चीफ मिनिस्टर की PRO ओइरिबा रुसेमतोंग लोंग कुमार की मयुमदा नोंगमै कापसिंदुना अकी अखन पोहलमले थौदोक असि ngarang numidang pung 8 makhairom taba matamda dimapur gi second mile da leiba rusemtang long kumar gi mayumda thokibani थौदोक अदुदा असोक अपन अमता यावखिबा लाइते थौदोक अदुगी मांगोइनना चप मानबा थौंगदा NDPP की सेक्रेटरी जनरल ओइरिबा अबु मेथा की dimapur gi sabel mile mana की sobima da leiba mayumdasu खुलाई पाइबसिंगना नोंगमै कापसिलमले हाइरि थौदोक अदुदसु मियोय अमता असोक अपन यावखिबा लाइते थौदोक अदु NDPP की अकनबा माओंगदा यानिंगदबा फोंगदोखरे ngasi ayuk phone ki ba pause singda kari kari maru ba pau yaw bage habdu myam punamuk mieng taminasi lamjingba times mafam kayada world environment day gi thoram pangthokna khre green manipur clean manipur campaign athuba matamda hongdoklagani chief minister sangai express chief minister khara hongdok hongjin tawgani pogna form pung amada usara lising yankhai thakre Green and Clean Mission Makasathanaba Honori Kidney Liver Transplant Taunaba Thabak Paikhatle Zainta Kumar Cabinet mi from Yaukidabu Singi Laibak Tambangamdri Ramadhab Laktuna Maraset Sarkar Ama Lehenaba Poram Yatlagadori Ahing Nongyai Hokiva KSO Giban Soganaragli Huye Lan Pau Chief Minister Nongtongbam Birena Jun Thashida Minister Reshuffle Tauragani Fongdokre Karamba Minister Loktolaga Kanada Ohingadori SI Amana Mananu Pathokpa Ama Kaptuna Hatkiva KSK Sarshit Tagalakle Manipur dasu Nipah virus sandorpa yabage akiba leire Kangla ge nongpok thong nongna sanaba warep lokre Naharol gi thogdang Environment yokhanaba Green Mission paikhalagani khungang khudimakta ekar manga dagi taret fawgi changda umang semgatse si minister Dolai thavi virus na ising thadorok tabadagi Porompat water supply ising pipa lep kre Rims the liver cancer tumor mai pak na lokthokre Imphal Turel da nongpok thong sanaba MPH sida sinakre Sana leiba Manipur da school fagathansi mission hongnaba yathang pikre Assembly constituency amamamda leigadaba school humpu giming thokre BJP manungi wathok loisinaba center gi lusing basing hayeng thunglergani Minister kana hapa natraga lokthokpa national leader singna lepkadori Isel Express BJP national leader sing Imphal da lakadori Minister reshuffle tawgadori BJP legislature manungi muknabasu solution purakadori tongan ba mafam anida bom thamjilamle Shiroi Lily Festival sinanabagi ahanba meeting pangthokre Iraiba sing amasung tamgi khungang singda forest semgatnaba thabak paikhalagani Minister singna miyamgi damak kadai fawba thabak tawribage pandamda reshuffle tawgadori Loislakpada maru iba pau amuka hana pijari Mayai kawa nisa sizinaba miyoi ama farga warak watem sathabada laikidre miyam horoktuna warak watem yauruba miyoi marigi mayum thugaikre amadi case ona kaukiba pung kunmarigi banna chingi district singda chauna akaiba pikre mafam kayada police kamuk nakre Hausi ki wana di Manipuri pau matang sida loijari Times of Manipur News mieng tabiri punamapu arumlana amuk kahana kurumjari.